cây cầm hũ đàn hi simple thế gì buổi tak lâu buổi rồi rồi hi til thoát là cái ruột lâu mi tâm pi son hin tu la ya online ti ve Facebook ti ve kar suatika an thin lungi kol tong in khansa chat ti mi emotional feeling ti mi dekha yang kan ding nasatukin an lang tar tika himihin dudo jet sikaunan thin loyok nakhi atum tarviwa moting karwa taktaka chun huwa tumre rau khal sela ha kha falam de huwa thei ta kan silau mo nupi pasala kan neyo kan tong ti ale 90% so bang othe yang mani a reason tak wan zau huwa nok da ding hi kamulo yang ati le ta thim na ka bun lak men sela nupi pasal husband and wife mo ki insang pakatan tirtika duning andu dan pasal du dan banglo anu pi du dan banglo sinan nu ban si thau thau khavek phun mena karwat kan palnak tampi chin kan dak de mi foundation biang cnfc ne ti mi chu hilok thalo kan different te ka tu karel vek thau thau kan difference te ka tu pi tu correct ka du lo diplomacy le political token front pathuma Siji kat nas token natu apang sile chu diplomacy le political ki avati boy thai chumi chu kamu nga me si thutem na ka siji aja chinpi ne ku sapiu kan si ti mi nas token na fe pi sile jiang na palding diplomacy ti mi pengtin background banglo na wasi jong na khan na fail thai kang par mi lo khan lo musual thai so to ka balance se ne mi front pathuman fe sile naw le pol ki no problem yet the political objective ama kelan fepi so som tuition military le diplomacy balance a trading in diplomacy kan ti mi chu ramdang pengdang khis ai jang se mi phundang khis swang lo kan mai peng tlang la le kan mai klen sung la khala tedim mo minda chu lai mi zaumi lak khala diplomacy kha vati shet tiangin military wing ke emphasis pek lo asila chu this okay athakau ding ti gruat ultimately kan kul chu political objective fi hawking trading in jang kan mang military kan man men mi skolo mo military ki long atong ma tok lo ti ka diplomacy kan fun mang si silo som so mi pani kan political objective ka ti sia la se in the end justify the means ti achang le mai ding ting gruat ti menung ti so pal thai kan si kau silo mo ki pino tu remok tun mi chu himi zona kan political objective ti nga thelon military itu usahakan petuk mau diplomacy usahakan penuk ti kasi balance la so that's okay problem kan ni ko jumlaw independent manadu federal manadu ti ve ka kan tu adalaw ti ka majority mo absolute majority du dan ka thailo asinan kay mai ka ro ban chin tok te asun ti mi peace independent kan bun ti tung nuam tuk ding na anruat asinan in reality atak taka takele tu ma asithei ma thailo ti tiang ruat tu chu antam law din khuaruat ban huban chin multi study to tu chun tu lai sana independent mu theding in geopolitics mo pathawi nai ji thei tul independent anga aneta bika East Timor ti o tu sian bang des Kosovo ti policy kha khai pol jiang ron nga jiang ro nga krenin ko tu li tin independent rak puangi ong min la nga lo sianin voi ni independent puangi anga lo jiang runga kan insar ka nakapolin okas ni leili 1948 ta independent an puang India independent puan la nikhat do andak puang nan jiang runga ong min la plebiscite an vun ti ta 99% ro di independent kan tu din jiang runga losam ong min la jiang runga MNF in pulal deng ha independent dak puang kawal jiang runga ong min la tamu thangi atum da mi chu chin mi phun le chin ram rok se ti silam dam se ti sikau asinan ani ka chu adavidau confrontation na ken cooperation a khil mi se kami kan the tempi tu si cooperate tu asile chu kan mi phun dam khaulai ti aro mi chu what's wrong nothing wrong cooperate sin ka mang thiam ding ati a fe pi sile chu kan zau ding mi chu a hlot ling ma ching dau ti long se jiang tukin kolral kap le chen khen ji kha dak thamu thangin amang thiam kan mi phun dam nak ti ka to what extent amang thei ti mi long ka abiapi ma long ka zau ding
Kolral ka bla chen kan ye umruang ti pakhat menin apal ti kho silo Kolral ka pakhat ka daw ruwa kadik ti kho jong si ve lo kasim du mi sudi darthamu thang ni asten ki kan how to pakasi mi hu chilo da ko mi phundam na ka du ngai mi so very intelligent hiti cooperate kan tu along adaw long sa nga law ti tika atu atika that's okay kasi ko war jetsu ma ki Asia tu ading akan ruo mulau political party atha tu ading si chu silo mo amuda na dang atha de kami pinan ti ding that's okay khatin dak thamu tangan hutiam sile is nothing wrong se ke ka mu ni nga sun mo kan minau jijetan ti mi hin thuan thu jong je an rel lo minau ni je kip yang si information age asirong kan thei di an ti mi kimi arrogance mi kin an thro di changtin korwa lenna kai kan zau lai ke en ju khu zau tu putar pi sampar pi ta ko anom chu ke ai zonga sianan si zonga kumsom sari kumsom ret pen si ko chu what's wrong experience ne mi kan how ama belte yang gati sing ikheng khau mi santiluani zorin kin ezat khau mi tual golin si mi nau mi ante si be mi me nau ma mi bu san laka nau be mi be si ma mi bu san laka pi pian ne hel tholong na sai chen ma ji aji chin dinaku ne me sai caliber potential and help Alexander the Great in kumkul huan hi ale lungtun pumpi ukthei deng xiaoping ki kum somriat pathuma sin huwa China for 1.5 billion like atitang lam the kum ye to be big law hell attading caliber nating this all